Zdravo, danas ću vam pokazati kako staviti video na YouTube. Prvo nađite vaš YouTube i kliknite prenesi. I sada samo kliknite, odaberite da ste za prijenos, znači ovdje kliknite. Kad vam bude ovako crveno, samo kliknite na ovu strelcu i sada odaberite, znači, koji ćete video. Evo, ja ću da nađem jedan video. Evo, kliknite open i sada ovdje možete staviti linkove i to, tako to. Sada ja neću da ovo radim, pošto već ovaj video imam. I to bi to bilo otprilike za danas. Ćao.